nteekaniza Orubazo ninyo Julius Kyomuhendo omusajja omuli kiro kino kya mukaaga ibiri okwezi mwenda okwezi wakana wale Kitara n'obondera Kitara TV tekaka sente n'okutondera Facebook n'okutondera YouTube kona nambera okali omunyamasa n'abanywani bange abali mu seri ya mayanja ari omunywani wange ataruganda bamweta Alinda Godson alinda bamweta Kikirwa akasaika makonda ali mu US n'abanywani bange baingi muno sabutaba marayo butabayukandikana baitu basima muno nti mungamba Julius Nteka Orubazo tuli kujumbuka kandi nkabaraganiza butukwiki omwaka nja kwijja hano mbasalire keki nka Kitara TV ntekanize n'Orubazo amutekanize n'Orubazo mbungiso omusajja omukazi omuntu aina oruganikyo orakusobola kuba nakugambira nobo ekyokwega nobo ekyokupikinga indiatha mungeri yembaganiza kandi kiro kino mbungiso omusajja wa maani muzini timanyire njamuhabuza ebibintu abikwasa abikola ata murundi gumu no kitinisa Moses Exodus atame kimayi biba tiriri kyaka muno inyaba kaine mu following ni muhondera music ya bunyoro hano is a gospel artist and yagamba kino kamutoze tube ebigambo bitukunyumye ebigambo tubinyumye hantekanize n'Orubazo owe kitinisa bamuganyi wange ego empako ba amot kutangira eyaweva eba amot tukwisanise ebintu bingi yes ngutangirira ntekaniza Orubazo webale kuntangira ramuki abaruzi ba Kitara TV abaruzi ba Kitara TV tubaramuki abo musibiraho muta kama waitasi webale kizehembaro kya lero kandi tuongere kwekamba no kwikiriza Ruhanga nebitaka kozerwe bigenda ngoro webale mu kufungisa manya bantu hatiba bakutomboita sente zibuzire bakabikira makutro muka ibikuru batabitaherwe nambero kakuraba nikiye kizina sente zibuzire bingi aro yagamba gati sente zifokere nka sirimu buli muntu wogamba tinziri muntu wabuzo ina sirimu agamba tingiri agamba tingiri nakubaina ate nagamba sente zibuzire bundo sanga ino tizibaza sente tizibaza mazire kuli batakoro mazire kwanjura nti niwe Moses Exodus kyonko manyira ati kanywa abazi mubana sente zikola sente amabara manyage mugemo etaga kora sente yes ekimaini umwere Moses Exodus sokuba ile amabara gana ago niko gakora sente kyonka gona gange amabara gange gona hamo ndi Pastor Moses Exodus Mwesigwa ya pastor gizireho bwijabo baita gali handanga muntu niko Moses Exodus Mwesigwa omusajja omulisa oli mulisa ati kandi nanyukanzi kansemero kusanga omulisa mugenzi wa yes musajja mulisa muihwa wabazira abaligira abafunjo ne babanzaro urugando rwo rubarumu kyonka ruba muisatu abazira abaligira abafunjo atobo rubaruhoire yes ndimo nanzarwa ya hano ya muno mu bunyoro kyonka bazaire bange barugamba juzi kwahukana mama rugakongo uli mu rukongo mama rugakongo tata rugakabale mbakiga yes mbakiga ati nawe ali misahi mitabule banyarwanda bafumbire yes kyonka yakura kabale ati ito tuzalirwe mu ati bunyoro kajota bunyoro esa ozalirwe mabazene bazalirwe mu bunyoro kabazaire nibo bayizire tunge kibanja Kikube ndinzaro ya Kikube district kyoka nkulire mu Hoima district yes nisomo yange yona nahongiro basi nyowe kumanya I think music niye singire kutumba exactly bikatandika bita ukazarwa nozina ukabitandika ote kabitandikira mu primary nyo nkabantamanye nkusobora kuzina kyonka nyanyuwaga muno obunyege amadinda ati competition zange zokubanza zikaba Kigaya BCS waija kabahangalabe
ninteera engalabi mu primary competition zezo titwakora kubi twaba bakasatu ati erumu okuba nkabantakatirawo gengalabi hoona baitu abali ne basala empaka bakagamba ono omusigaza teire engalabi kulungi bakoloramu embaganizi naye nyayetiinamu abokuba omanyire obutiini primary egyo yona ensoni nkabanyina nyingi muno notiina abantu ntiina abantu kwemera maiso g'abantu notukumira yes so nyamazire P7 joining the secondary central school niho nyatandika P7 ogimalire Kigayi Kitara primary school competition Kigayi niyo yabaire nka zone niho tukole competition so in fact somero yekyalo baitu nkatunga first grade Kitara yes nkabomu abatunge first grade manyire UPE masomero ga UPE first grade zitiza kanyaga private niyo yakiraga kutunga first grades baitu P7 nkagimalira mu UPE nyatunga first grade tukaba sati tuwenga and it was a miracle abokuba somero kabetako hikisa mu first grade nyinyi mwabandisi nitwa abandisi twarabira mu first grade second grade zaba nyingi muno sonyeja central school ati mu senior 2 niho obwa pastor kandi bwatandikire kuijayijamu ekando okuzina kuliko kuterenga okuzina tinka zinire kuruga mu primary tuteire orunyege nakinaki okyali hangalabi obo tinka izire mu nokutekezo tokabitekereza ogamati tinkumanya ngu nditurukya nekizina nothing in fact nyamanyaga njakora tradition nja kugenda mu secondary sangaba kuteera orunyege ebyo baino kyonka obunyaikire mu senior ntandikire scripture union I was in senior 2 ntakuisanika kojoka tito muno empalika kujwara nkoto in fact empali yange inyali mu senior 2 yali nka size around 30 amyake yendo jwara bakubyasa uko no musipyo gunyagiteka mugati gwagihikaga kurungi no gisiba neguma ati nibono yongera mu musipo yes ati ntandika scripture union headmaster yabo ino bugumo bunyabaire nabo gamba oina make embaganizi you can lead scripture union kiki kusindikiriza manyenka nkarokoka ndi mu kyomusanje yes ndi mu P7 nibonyabo obo nkaba ndi mu Anglican isenyewe mu lay leader Anglican ati ekine kichiweka confirmation tukagisoma tuli bato P5 by P6 tukaba already tuli confirmed in Anglican faith ati kwika mu P7 ndokoka ati isenyewa kyali lay leader mu Anglican ati nawe resigning pulling out kyoka wasigara tali murokole akenge nakanywa nebindi ati nyobo ndokoka kuja mu secondary nkaija ndi murokole ati nyaye gomba muno fellowshipinga ati nkabu emyaka ejja abantu kabatenda muno byo kurokoka emyaka yabusigaze egyo yes nyinamu ndamweta moya rukwera busumi buli twakyetaga ekintu nohura force ekikusindikiriza kurora ngo mulingo warokokera hatoina kumekinga show ikaire mu fellowship nake abo kwa secondary ijuka eiraru litandikira mu senior 2 mwana wa senior 2 ni hahokera hata ngamba kantandike fellowship tuikale mu fellowship nuko bitatutuara muno tandika fellowship scripture union tutandika ku fellowshiping ati every assemble banyetaga kusabisa abantu pastor nsabisa abana in fact abana bona twasomere nabo banyetaga pastor from senior 2 kusabisa abana yeho abagenyi ninywe batangiraga kutangira abagenyi nakinaki senior 1 2 urujungu rwange ruli mamagezi ruli mamagezi urujungu ni ntebeza rujungu ni ntebeza hati mu senior 2 omwo niho nyayitiranire pastor David King buga kabatali pastor wakaba mazire senior 6 Desta second ati nyo ndi mutu
hati we nazina na Robert Prince nimbegomba bayigime nimbahura bayigime bali bamani in fact no kwinja musini ya nyahura gayigime yamani baziniga nezikukoka ensi ya kabi bizina bikwasire yamani hati nibo mbayitirana nkabayitirana tugenzere mu crusade David natere na mugenze crusade nkabana bayisomero obo ogira ngo esomero etwikirize antorokere nyagenda mu crusade wagenze ku attending ngeze ku attending crusade yabayamani hati nyegombe nanga nyaboine David natere nanga ati ntandika kwesembereza benanga ba prince akaba natera jazz yes hati nyija mbakaguza batampe bwiro buraho baserebu bakana katoti kakubasisira bwiro nenzoka yawe bali yawe nayita kusikirize mpage nkyagina hati ngarukayo bayitungenda nyumirwe nanga nyumira muno hati jukanya sabaga All Saints Church Obu wagenzire kwabuza David rikotere nango kamugambota nkamugamba nyumirwe nange no nkusaba kujyega tinku niyango kyabicho bisoki yagarukire mu bitakwatagana kusaba kujyega okay ojja kujyega nakugumya yenda kumara mamani ojja kujyega bayitongera yaroraga enyisa nene takusobora gite ngarukayo hasomero kyoka atintandika kusere nanga atintandika kwegombe nanga zirinka also seka baitu abantu bali bayingi kandi nyayikara genyuma takusana okwika mu maiso ati tandika kulibata church to church ati kusere nanga ati kulandinga Christ the way church kabalancha our service obo ntorokerio during lunch time musanga bakingwire ni basaba otamayino basabira obokimanya tamanyire niho basabira nkabanta kimanyire atiko hikamu still ntabasangeyo kasanga yo late pastor Kalisa ati na omugezi pastor Florence bakabayo na nyewe nyija nanga ngireba okyali musinia ya kabiri enanga ngirebe eriyo ati ngambo okay ati hanu mulinga ataliyo nakutera free muno I can access it ati bakwatu waho mwana na joy uniform kiki bakaguza ndambanye nyumirwe nangejo so okabote na murutino kutina abantu no wekiriza nyikirizamu makiro kimundi gitera ati ngarukayo hasomero ati sande nyije nsaba nkagenda kuni ya David akutera ni wakutera ni we main nyamwijuka nibona bega crusade nakinya bakuraga no kuba manyamba manyine ati after service ngendayo muramukia kamba kwenda kutera nakinaki agamba hato tandikege kuija mu service nkaba muhiyaga tandikege kuija sabe night prayers what then mporo njakweka fine ati ntako hindura church All Saints ndugire ngarukire mu Christ the way church ati njumbira ntandika kusaba Sundays ndoho naki hati ntakutandika kutunga kagisa kokwijja nkenera ho nkarora ni batera bas kanisa ngikwasize hati fokere church yange kuli ndugire ninja nintunura ni batera hati ntandika gidrawing ekisisana hati kisana ekyo nyaina moru art wing atali ma gidrawing ngitwara na hasomero hakipapuro hati nteka desk yange tichayabagana yegesa nywe ninteraga iyo notereki papuro kya niterage kipapuro kya nyetandikiro tage kipapuro kyange hati munyatunga kaka chance ninkwatamu nindoranko babena tena nywe njani ninkwatamu hati one time akasanga tandike kutulukya sound bo atara yakakudirectinga atara yakanda directing aro mojo bamwetaga Hussein I don't know where he is nowadays baitu vile yazinaga ekizina kya tin kuija kuramya baruhanga ba Farao sort of ali muzini wa mani wa gospel hatogo wakabali mutezi murungi ati one day obuyaboine nanga ngiremeire hakantwaro we ya mukiro yarara nandabiramo nakinaki agina wo mwayi agina yo owe hati the next day nyagarukayo hati yagaruka kibale hataho byakangira hati atejo niyo ntwara akolekezemo bungi yes hati David byahuriye obu yarugireho nyatera mu sound yaturuka codes zaturuka kurungu agamba omujunu kanatera yatandika kunyongeramo yagamba hati hano ekize zindi okusobora zikwatoti
kabamanyiremo eyoli andabire tiyagamba bulowingaho hano nakinaka ataina bwiro burawo ati nyatandika kujaga overnight simukiro nintera obundi tibaliyo at night mulinzi munywani wange ninyija nintera ati obuyakubiye sound nerugamu basi one day ntagenda akisahe ntakubaterera okabo wakateraga muntu nibasaba muchachi tinkateraga hati David inakuzina na Prince inakuzina hati akubaterere nanga wa obubire ebyo haroho tapes na CD zine za round hati music yabo eri tape na CD hati kuri timanyige kyabayireho byage mabayi nakuzina live baina kubuterera live hati ninja nintera nikirugayo kurugobo ntakutandika kuterera igime band enanga igime band shows zibako raga mu Riviera mu Koloping ninja nintera live ezo deni bazina CD na kinaki hata bazina ga CD nindugamu hati Central School ekwenda kuturukia anthem eyesomero ngamba nkiyi okire mu kyakainga hawo ndi musini ya 3 yakasatu musini ya yakasatu hati nkwasize nanga nkutera sini ya siromo crusade bampangisaga nibaija somero ne bantabarani aho kusoma maloka bano kyasoma kiriya nkukuizi ne kihuru kyange kinyaraba muga nkukijuka obaba gabatampaire nanka permission kandi obo crusade kunyetagisa ndabo momo ningendo bundi headmaster yandaboga kisaini intera na bataike bakukenga nto bakankenga bansanga na kisai boma nkutera nampa jam nagatura bimalira hasome ato inagaruka yo garuke memisangeje kyoka bamara bamanyira gomo John kasita ku performing akurungi mu class good hati ntandika kutera hati anthem ngicomposinga ngizina hati David King akabaina studio niwo gicomposingira ngicomposinga anthem hati bongera banterekerezamu nakinaki nyo kwenda giteka ha CD ngituruke kyoka haliyo anthem enya polishingire eyali yesomero from the beginning hati ngigara mu music form kugiha mu sukuru whatever eturuke ha CD tandike ku playing wa radio ngituruke David King akabaina studio hakakalina na town church ngende obo bya studio ntabimanyira kwenda kuturukia anthem na studio katakata hamuga kwenda kuturukia anthem senior 3 ngirabamu haroho mojo ndi ayantereire Kigoma na kinaki nteka mamaraka eturuka baiteta nyumekiraho muno ijukati nkazi naho gakizina kyo niye bandize kyonka experience kabeto muno ndigwa bandize kugenda microphone itabe byangu ijukati kazi naho ga microphone na nobako ha microphone kuzina nko muchachi okutina ati kyoka ate rumu ase ngiturukia ati headmaster nyumirwa mboke oina mutalenti ati keep it on yangara mamani ati seni ya 4 omo ntaku joininga David King mu studio kagenda ebula atotandikire gyayo kwega ijuka nkusabira kuli hati we are very close naki studio ngeze ninyo kuteka nenanga no muchachi ubiyabaga ataroho nintera nibiru batakurungi hati ngena no mu studio ntandika kuturukia barapadika bona bayijaga ntutera music mukali no muntu kuturukia tinka biyegere kurunga tandika kuturukia hati obunkaba ni nyegere production ya Fruit Loops FL ekigoma kitera ebyo kuploting hati kigoma kitera ngamba bakintateka hamaraka nanyo hati ntandika nanyo kuteka hamaraka kigoma kinyumi teka hamaraka Kumanyisa okwekara kwa mu studio nuko kwa kusindikirize kuzina kutandika kuzina yes studio habakuba atere yengalabi madinda ekanyangu hisa ebintu kubyenga ijukane nanga njegere hati FL yo nanga ijuka logic ziri Kampala honka kunuti ziriyo hati enanga niyo nsangire nakuli byanyangu hira kibiting turukiza nyateka hamaraka kizina kituruka kizina baketa jina la Yesu nkakikora na video giboine go kuseka na video nyagikora ha radio kikusana kitahikireyo baketa gabat jina la Yesu Ruswahili kitu zinirem ekozo ina na background yo Ruswahili kitu herezem jina la Yesu
iko sana sana, jina la Yesu iko nzuri nzuri, songa mbele. Omuka mwabaza go Ruswahili? Ruswahili, Runyarwanda, Ruchiga, Runyoro. Hati Runyoro wagena ni taking over. Hati nkwenda tugende mu kuhumura kizina kyawe kiki wabandize kuturuka ekyakusingire kutunda kitutwale mu kuhumura ko ekyasingire kutunda ekizina ekyo kikaba kya kansenjule mpora mpora baitu ntakikwate video hati tuhereze kya video kitwale mu kuhumura ekya video kikaba kya bijja kuhwa busahe kitahwa nekyokuraba mu kijja kuhwa mojo yakuraga ha BTV ekyali station ekyali hano Roni nanka Roni Kigozi Roni Kigozi niwe yakikoze kamera kikoto kit tukakikora hananka hano Crown Hotel so gya kiroro gya kuseke mpalini zezo omurozi wa Kitara TV nyino mugenyi wange Moses Ekizoda sa kuturabira mu rugendo rwaye rwokuzina na hanambe kwikana sazi nambirali leke kizina kinu bijja kuwa kuruga hari Moses Ekizoda sitwale mu kuhumura otaruga Kitara TV. Nakura kugenda kwekebuka akoroso haide ni mukimutaja aroye bitandika nibyekarakaza nkebitawe baituka kukakase kiriba kirukimo biriwa bichakuwa ebyokureba mebyo bichakuwa usaye kitawa nekyokuraba mekyo kichakuwa bichakuwa ebikukuchuza bichakuwa kitawa nekyo kuraba nekyo kichakuwa mukamagi naiwe kumabukuma byonna bichakuwa musaye kitawa nekyo kuraba nekyo kichakuwa ruhangagi naiwe byonna bichakuwa musaye kitawa nekyo kuraba nekyo kichakuwa barabaru bachurwawe byonna bichakuwa musaye kitawa nekyo kuraba nekyo kichakuwa tuliswerwa ebyawe bikesiba oliha ikubeka abugenyi bwawo baekeki bageke babase nabakuseka baseke busane kitawa kirokime bigambo biriwa esente ziraija nabairukire bagaruke busane kitawa namasege galiwa bichakuwa ebyokureba mebyo bichakuwa musaye kitawa nekyo kuraba nekyo kichakuwa bichakuwa ebizibu byawe bichakuwa musaye kitawa nekyo kuraba nekyo kichakuwa bichakuwa ebikukuchuza byo bichakuwa musaye kitawa nekyo kuraba nekyo kichakuwa bijja kuhuwa kuruga Moses Ekizodas kandi niwo mugenyi wange kiro kino hantekanize no Orubazo ekizina kizina engoye mukazetiza bwetiza mukazi karuganka sutejo nkabangiguzire eje ya gure yo ekaba yange kyonka yankirago bukoto steel ngurore ngeri ya isaye zikoti ato gukurora immaculate tosaki etegereza immaculate no igime akakoti nika akasoke miyake jo kyonka tukaba smart generally tukaba smart hati mbaye nkwebelwe nyuma aho
senior 5-6 ndi mu recording kutoroka yoga kujaga mu studio na production okwasize na production nkwasize production nkwasize abojaba mu mbaturukiza ubuzinaho ya so hatina art tandikire kweyongera hata niho nyakoleire nakora kine kiengalabi yes kiengalabi nakora before bija kuba nakora kansenjure byo mulembe gwa byo gumu nakora kansenjure ni yabandize kansenjure ni yabandize then nakora kansenjure I think is one of the songs ekyasingire kutunda mu exactly nkwenda kenga ubumezi bukaba butanyuma ikizina cyo kutunda no ule kizina bakitera ha radio bakitera nka abantu bakatandika kumanya uli haisomero fokere serebu crusade zezo ni banyeta so vaka ya senior 6 kaba ndi mu crusades mu seminars mwina kweta exodus kandi habo kuikara na igime ni bamanyandi wa igime obo ntaka joiningire ogiwo kyali we nkyali nyenka kutere byange kyonkato bikunyumira abantu bakumanya na production nakyo ono wa igime band so okwatira na art yabo nkwasire na art hati kulibata conferences what kansenjule kantunda mu kansenjule ni wagi producing niyo yagiye producingire nyagiye zinira nyagiye handikira wahandika wa producinga wagizina yes David ya mastering kaje yabaliza miyaga mano ati besen tugihindure mututi na kinake kyonkamara kagona nteiremo new balancing ire harweki kuburamu tonge tu balancing mu yayongera yakwata ya balancing kyaturuka ekizina kino ekakikora mu prince kira eki kya kansenjule ati kansenjule na wakabaina studio kansenjule kansenjule kwa kizina mbyo kusandara wagamba tu ubuka gamba ati kantandike kuzina obugambo kangezese kubunyumirwe track no kangezese kangezese yes kikaba cyo kugezesa bugezesa baitu kyajakira bizi cyamara kyakwata hata onya pickinga courage na interest mbondete bija kuhwa nayo kandi kati abayiriho nanka kino ekinde nakora nakyo kikatunda ngalabi what ekaba art mpiaka ya art mpiaka kwa abantu bamanyage byengala bitibitunda baitu kikakora hati nakora watukya nakora okirizero gambe hati na nyofokere muzimu hata unifanya handikira yagamba kanzine hati ntandika kuturukia niho bija kwa yaizire ati stressed zintera nayo nkora video na look line stressed nkora video bakabatandike kora singa runo rugudo babutiyabo rugenda kaiso rwa gitaro yes ntera stressed zintera kikwata na kyakasatu kyakaneki harohe bindahe bitatunzire byazimire yo no mu studio bindi tibyaturuka hata ikyo kituruka kakikora masindi ofokere serious music fokere serious tukura atingenzere na mwaba joyous masindi turukize ikyo stressed zintera keja kyakwata hati ntakoye kwa mugamba kankora ka show hati chakagenzera aba show nkwenda omurundi gogwa bandize kule kizina cyawo nikitera ha radio ukahurota man that feeling was too much ndi hati manye kuba no yehura kira radio kikutera yes kandi ubutako ihura wenkana nsiyona nekuhura abatege radio bakuhurira it was another experience nkahura ntandike ati kufitinga music my song is being played abantu bakutera masimu bakisaba from far abakibale abamasindi bakisaba ha radio so ati na ba DJ nabo ntandikire kufuna relationship nabo akazina kange kakutunda muno ati bakwenda kumanya no haya katei enzoke kasigara ni yemu empinduko kahinduka enzoke kahinduka abokuba nkwenda kengo omuntu botere kizina kikatunda ofuka uhinduko bomezi buhinduka kikibaho no hati otandika kwefwaho omanya hati borao baire no leki kaijo no rubata tukyaki no otandika kwefwaho no kubara steps zao borao baire oraba mbiko ubwo byo no bizira ati nye kirungi nkakurandi muntu mwebunda za kwegendereza muno haruho ebi ntakora not because I have something to protect baitu batabitukulizemu niko wakulizira noko nyakuzibu entyo so enjoy inakuhinduka ojwale kinte kyoga muntu barakurora haranyumirwa hari umuntu boteka izina kikatunda ukasigara no isana nkabuni katakita to muntu bakurora akahura nekizina kyawa hwamani kamba no abo bakure kizina gamba umanye bizina bitutunda muno
kukira ito nkokutulira wakasanga ugaba fani ahule kizina kya utaka kururaho kyonka nakura nagatali niyo exactly hato muntu nkongo aba yalemere kufitinga na mberi level yekizina nikimusinga ekizina nikimusinga amani gonza na Kampala karaba zini ba amani aturukiye kizina nasigana nkokwali tingana kwe kizampa okwa bakyali yo bakuzina kandi bayina bahagizi hano baita sa kuturukiye kizina no hulekizino bumuitirana no hwamana ogamba malini waki ni wono yake osana ogamba batwibire balisiratali seriously so hatenjo ali inakuhinduka enyera bye inakuhinduka na abantu abokoragana nabo yes nebikare byo kuzokera binakuhinduka yes mukota nkati kufitinga na abantu kokuba kumanyira kokuba kubo yes oteire kansenjule ogaruka stress is intera bajua sino yakikoze bajua sino yakikoze kwenda kuindura mu studio kwenda kura ebyawe ogamba ati yes muntu yekoleire nakinaki ati producer ndika kukwatire mu hule kigenda kuba stress is intero kyali central na senior 6 ngimazi kino ki latest 2015 2015 ndugira na hasome atobo weteranizo otali igime kajeteraniza hunya zinige bija kuhwa in fact bija kuhwe kaba 2014 niyo ya introducing ile mu igime band for 2014 kuruga hamutezi wenanga kyonkera bino byabagera wagenda gamu shows abo no muzina unyegenda gamu shows abo kutaligamba na nyo ngenda kuzina tere nanga nakinaki kyoka kansenjure batandika kumpa stage ninja ninki performing nindugaho batarole nkanko muntu kakojaka akayaka kaize kutayirira kaizire competing ndaitu bagala gojuka ina art kandi hati nabantu bakagonza bagamba ati hano tukongeza ha group tajja kutongera eja kongere pekinga eja kuba eja kiraho nko ku omanye ku adinga ho value yes ekora kurungi naki kyonkati kuimukya talent yes nono katumukwate ha mukono na wakora ata omanye igime ekumanywa hona so hati obogamba kansenjule ngizini mu igime kikongeraho kyokane kizina natyo kikwasira na group nikikorake nikigyongera obo ali mubo ha mu igime kasumya in fact abaru mu current Robert Prince, David King, Dalisoni, Lydia, Emmy na Hanani akabataka rugiremo yes okay tumweteze vanje Hanani kyonka yakora group yeye of recent ya rugamu almost group teka hinduke na mbere group yeye yabandize ya rugiremo nyenka bani cyari munanga kuno ya kandi ni nyegabweka okay stress zinkitero kiteire ki joiningira igime nkwenda kenga okongera okizina kyawo stress after stress tizintera hari kizina kinde kinyazine baketa tinkutina ntakikore video zinaye kinde baketa ndi mulongoti na TX na akaba aina studio tandikireira na kyo tinyakikora video nyazinaye bizina bindi nka binaho kyoka tinyabikora video hati kankugarura inyuma katitwale obagene ugamba wakoraye akasho nyakoraye akasho stress tizentera niye kumpambiriza kora show ina video ekuhaga ugamba ati ina video zange ibi ngambira aba igime munsendekerezeho baitu bakusendekereza nka muchachi niho show Christ the way ngitekayo 15 bakura batonkumisa abantu bayija na posta nyaturuki postage yo nkagisaving somewhere ngitunura ninseka yes egwisani kunyazoka zoka nkyali mutito muno igime bayikirize bagamba basendekereza yakobera nabazine bana yes kusendekeza igime bandi naki shwe kwata abantu bayija sente okora abantu bayija shoba girora yo muchachi byoma twakozese bya chachi yabo utateke mu muno kasente ka rugamu yes abuko igime kanyumiza ho sheyi bandize kora bakakora emitwaro mukaga nkujuka munyabungize naka David akagingambira yes so nyoye kasente kakasemba semberaho baite kaba ya chachi 2015 2016 hati 2017
ntere kizine kyanyihire mu church kyangara ati mu coloping yes winning goal ekaturuko kwa kasatu 27 winning goal ekyobutimba yes ekyakatimba ati winning goal mukaba nyina ka film industry na Chris the Great tuzaine movie bakujeta Sorrows of a Man ekwasire obo ndi actor otandike nebyo kuzana film film turukire kwasireyo hati obunyateire winning goal ekizine ekyo kiba kyamani hati tugamba butuuki connectinga na film eno titukusakora show mukoloping. It was my first time. And before that nanka abukokoro busumyo Chris the Great akaba manager wao. Yes akaba manager wao mukwatagana mutana Chris winning goal byaturukira winning goal byaturukira gihulirizamu in fact obunye bajo yasaka bataki mastering akampa demo ati demo ejo ngenda ma Pastor Robert Prince ngiteka mu studio tugihulirizamu abujo bagambe kizinga kakirongi ati tinyamulinda garuke kora final mix down akabali busy na kyakora ho king akaba nakora obusinge kintu kyamani what ebizinebyo byakaba nakosa akabali busy hati nyobanza mpa demo hati demo nyagihulizemo ekaba nongi ngisindikira Chris radio agihulirizamu agitera immediately yes atu byateire demo abantu baginyumirwa hata abantu baginyumirwe bajo sikika musanga masindi baka kimusindikira ha WhatsApp group kitandikire kuli bati hati ogira mastering akagikora na hati kimanza tuliza demo kikwata hati mkiakwasire Chris agamba no njaki promoting atandika ki promoting hati abojo burunya kisindikiraga ha radio yakiteraga butera hati obu yakiteraga nabantu nibongera kinyomero nibongera kisaba yakizina kyakwati kyaturuko kwa kasatu okwa katano twaki launching 2 months on market kiturukira kwa kasatu okwa katano twagenda mu coloping hati twakora art video yeturukira most films niwe yagikozere most films agikozere tukagita mu sente twagendaho para twagendaho kaiso twagendaho hamika nikobwe kutunda kabayamane kutunda twagishootinga video ya nyuma tobo tinyina YouTube account ngiha Jesse kitagiteka YouTube omwayi kitandika kurorwa abantu baingi muno hati show ekwata omugoro mukaza kayizira muchakara twagitaona indicator obo kuyiya ikirasika abantu na impedia nazo twazisindikira muchakara ntimingira bono opunyali hatimu shwe kanyuma hati katuleka tutunga kizina kino winning goal omurozo wa TV radio emboze nu kutunyima timane yokunyimira kusimba muno iwakiari hanteka nizo Orubazo leka tutunge winning goal kurugama Exodus tujagaruka Kitara TV. In a love story, but you just come, give me the beat. Tata kangamba, mwana wangu tapapa. Gumisiriza, ebyo buswezi babikwata mpora. Nanyowe nyagumisiriza. Nikyo kurora, nesera kubasingo buronge. Sweetie, you're beautiful, darling, so beautiful. Obuja wentuha obwiso bwa maranga obwino bw'obutaki obusoke bw'obucwecwe libatano ye panka simaruhanga yakuhangire obakibaire nikisoboka kukunogere yenyunyuzi ene yanyikyakara eyakire iweweka batere winingo isa winingo batere winingo simaruhanga tusingwize batere winingo isa winingo batere winingo simaruhanga tusingwize
yobura omusajja yangaine kankole namani zikole kunirize kutwale mu America oroleho Trump maiso hamaiso noba mukumu bwene switi munyomyeho wekakase niwo kubasinga batire winning goal it's a winning goal batire winning goal simba ruhanga tusingwize batire winning goal it's a winning goal batire winning goal simba ruhanga tusingwize omuruzi wa Kitara TV kizina baketa winning goal mwakola show twakora show the first show Akoloping Gardens in fact otimingira hapo na Bopunya Chris the Great kumanaging in fact akapikinga interest kutandika kumanaging that song yes kikaba kikwasire muno so niwe yampaye na idea gamba tuzaneho iyo na film tuwakitinga film eturuka ati tugilaunchinga but purpose to launchinga winning goal twagitamu art kizina kyatunda shweka nyuma bantu bakaija bayingi muno in fact it was a step ya ruhanga yanteireho in my music career yes abokuba Koloping omuntu kwika level yokora show mu Koloping abantu bakaija bakayijura okuboli muzina kwasire ikintanihira agange tikani happen abokuba ekizina kino winning goal up to now habugenyi kiterwa bugenyi bojo na Kampala ngenda ninkora sente hamikoro yabanyoro anna okimayiminga okizina bukikwika abaganda akimayiminga hamikoro yabanyoro kiba kizina kiba kwasire abwa lyrics bainazizina mu runyoro ogo mwaka 2017 kikatunda 2017 2018 data no haya ramanyire nakyo kitunda nkikora video no haya ramanyire nakyo nkikora show 2018 mu Koloping still abantu bayije hata buli mwaka tinyatandika akora show 2017 kozere 2018 no haya ramanyire kozere 2019 ngamba habakinta zina live music 2019 ntegeka show ya live abantu bakayije yayijuza Koloping yayijuza hati saha nyatera live music mu Koloping Gardens 19th May 2019 yayijuza hati ebyasidinga makambiruge watandika kora live nyatandika kora live yes final tugambire geri watandikire kuzina wamara wekiriza atindi muzini yes muzini kiwo singaga kurolera no gamba ati kwegomba ngo muzini nanga iyo kimanyire abantu bagenda kuseka baitu nyahurizage bizina nimpura nyo kuruga kanyaindaga kuzina irakalikoto enda kuzina irakalikoto okuba tukasoma like P7 senior wano nko kungambire mtandikire nanka music journey na kunanke bidongo nyahurizage bizina haroho aba grupu yarugaga Kongo yaba makoma grupu hariyo mmoja akuzine kira kakikoto kionka kiri murapu narapinga burapinga kyoka nikinyumira nanyo nyatandika kurapinga ati nekizina kya jina la Yesu ziri rap zonka yes nkakikwata na ka video arone bizine binyawulire yime byaturukize hawo ndi murapu niyo no rapinga ndi ndapinga yes murapu zonka hati ogo musaija timu manyire neibara kyonkanye nimirwa geira kaliye hati nyatandika kurapinga nkawe yes hati ijukaba igime bakuzina nkunyumirwa hati nyatandika nokuliza tamara kagali bakuzina kurungi watu obo Silver Chagulanyi atabukire usumyo bali wa mani muno Silver Chagulanyi baitu inspiration yone rugira musaijo hati igime gyongeramu abantu bani basakuzina bakakwata yo batarapingire abakina nyo ijuka na barapingaga Prince ogo narapinga muno na David no yakuba David David ogo ni barapinga kibi kantahire tukusakurapinga so twarapinga obo rap zitakukora no rapinga ni bakutunuri kyoka twagemeraho andi kulemeraho okuletereza kusingura buli muri mogono gokora buli kariya yone yorumu kulemeraho
kulemeraho oija kuba musinguzi byona tibitandika biri kurungi bitandika biruma makona kona but obuolemeraho kurezikyo kuroraho osakuba ina kahuru katito mu nju yawe yegi ya flower kurungi but akahura ko bukatandika kutonya amaizi enjuga burobwegwa nikatonya osanga eitonyeri eritonye mukahuromo lidubwire kihuru museminti osanga nikeyongera ekihuru nikigaziha notandika no kugara buhyaka flower yawe baite kyasire flower kakabo kahuru katito kati akageta amaizi every day njirobwego ago nigamani go kulemera kuruga emyaka kuruga 2014 nambe watandikiwa gagwakiriza ntatindi muzini mpaka saa zino kintu kye kyakubaire nko muzini kyogamba tindikiye bakikamba first show yangeje yananga ya koloping kaleta abantu nyatina watina ogamba ni nyoma no yamangi ijuka ningamba iziti have come to see yes kabantu bona bayiziga kurora nyowe kintu kye kyamane kindoho na unobusasani bwayo kuija mu bwongo bwange ngambona kabaruhanga Exodus bwabatali music atali mu kanisa akora kimbomezi free time yayi free time ine mirimo nyingi lekeno ya production what by the production nkagihumo nkagitaisa nyagaruka mu bindi if it is not kuzina nakinaki ndi musaija mulimi no kulimo bogenzere kora nko iyo tobaho wire wano gamba ati no wire bwange tindi mumfuka saija mulimi kutali gamba nkwate enfuka baitu ndi muro notekanya nakasene nyina projects zikurolele mpunu nyina projects zenkoko nyina neitaka nteka ya abantu nibalima and I can stock and intunda or I can sell immediately. Yes, tibitwaro bwire bwange bwingi muno but I have to go and monitor ni monitoringa nendora nko kubikulibata nebindi business zindi nezindi akaire kanu tukakikenga muka na igime family tukyali mu igime family nsonga kiba mukyali mu igime kuba tikuli kwa hukana tinka hukana gana igime family kugamba ngo ndugire mu igime no baitu kurugakara nyombeke kintu nka Moses Exodus gonzo following again na shows zange nyagamba gansendekerezibweho igime family habwaki niho niba abantu bange those are my people nibo nkuzire nabo and music ni hongi koleire so igime band eri behind me tukugamba ngo wire buno ndugire bakasana nibo bakuzaire nibo banzaire mu music tukugamba ngo ndugiremo no kuya na some few issues as took sortinga but no one has left igime yeah habo kuba I think in kanisa Christ dawo warugai watandike yawe yes ni homba ni nyiji obo nibo buhereza bwire buno nku pastoringa Grace Wins Church Grace Wins Church ebiro byokwezi 10 okwakana tugenda kujaguza half yo mwaka miezi mukaga so kubaninye kulembera church like nka pastor it is 6 months by to still kugambire uruganikyo rwange kuruga mu secondary ndi muri aina kanisa kandi nyina nabalisa hansi yange mu miezi mukageno rwanga nteranizeho abalisa abandi abamu abonyoroire nyina abantu bayinga abarabire mu mikono yange bali balisa abandi bali batebezi benjiri abandi bali basaija ba mani ijuka from senior to notebezeje abantu ni bajuno omuntu tayebwa omuntu amwatwize kujuno tikimweba so nyina abantu bayinga barokokera habwenjige yintebezi some of them are here some of them are outside Uganda so they all follow me hati harohe kiroto haroho obuhereza obugenda bukahingurana haroho level eibwina kuhika so hati mperereza Christ the way church kumale emyaka kurugira kimomo obunyajoyiningira ati ndugira all saints nyatandika kuterena nyaruga nyatandika kutebeza mu church nyaruga obunkuzina nkutebeza nakinaki so leveka hika oina hati kupushinga obuhereza fa from where you are yes abandi nkaba pastor abantu bani barugana makanisa gandi abandi barugayo kubi bandi baruga iyo kinshoboka kya kusindikiriza ukarugayo abandi bagakirize kurugayo nkarora namberi hati
nkuhika nambere obuhereza buhikire ntakyasobora kukipushinga hansi y'omuntu. Yes, hati in fact it was a long story baitu tukaikara honka pastors forum omanyire tuina batwekulembera pastors forum yekulemberwa Bishop Jackson Mugisa wa Kingdom of Grace, tina Elders Council yekulemberwa Bishop Nicholas Kasaija na balisa bandi Pastor Sam Muhumuza kabaho Bishop twaikara nka pastors forum bampagwa ahead ntandiko buhereza ati okuti kuli kwa hokana kubi yes kwa hokana kuruma balisa bakuru babeta ba gatekeepers abo boine okujunwa muhoima na makanisa ko gakulibata bakakwikiza bakagamba tandika ko tatandikire ko for story ya uyo nangero jeka ino gitunyemeza ikairemo Robert na David. Yes. Sazi nenkoragana yawe na David kanisa warugire musazi kanisa nyarugiremo like ministry wise enkoragana ikimukimuri banywani ubunywani bukyara ubukikekiro teri nkoragana mbia bokuba itona tukyali bahereza kandi goro yaitu niyemu genda mu igoro ati abantu bagenda nibebwa ngo tuli mu kigenderwa kimu. It is the same purpose purpose kikuru muno, so obomanyangu it is the same purpose hati kuhumiranga natikubaho. Yes, because omuhanda gukutwara mu iguru guro gum, so tinyina kizibukiona na Pastor David King. I understand na igime band tinyina kizibukiona nayo na Pastor Robert Prince. We are very okay. Easter number I think bageno kungamba nongamba muri rehearsals. Yes, tuli muri rehearsals. In fact nyina show Easter Sunday abarozi ba Kitara TV bahagizi bange nka Pastor Moses Exodus nkubeta Easter Sunday mbatekanirize ko kumbayire nanyo from 2017 mu winning goal no higher manyire 2018 twabahamu 2019 ukimanyeka batekanize show 2020 kyoka covid balokinga down hati no bwegarukire hati show ya live music egarukire nkura gadi Kongo teremu ati oko niho nsibuka sabo joba yizira weekend live benda muno live ati tugenda kutera live music Mukoloping Gardens kya sabit kya Easter Sunday biro byokwezi 17. Yes, emiri yange likingurwaho saha mukaga gwa musana so kuruga mu kanisa tunga kya musana. It is a family day out. Ogende hakoloping. Yeah, it's a family day out. Tugenda koloping twagire Exodus na igime family yone biro kwezi 17 kya sabiti Sunday Easter Sunday kuzina live jita ijuka ebi abakongo babikulire. Yes, so tukutera jita tukutera ngoma tukutera engalabi tukutera enanga kigenda kuba kyamani muno aba testingiro 2019 kinu kiri massive. Exodus Orubazo engamba ya music egamba kiri massive kigenda kuba kyamani kigenda kwata umuro. Exodus okwendeza abantu bakwijukeho ki like bino byono bikozere bihoire bajye okwendeze bakwijukeho ki ekyo muntakusa kunyijukaho oburahuraga Moses Exodus oyijukege ngo musaija akulemera hamuramwa saija kulemera hamuramwa atakuhinga hingise bitekerezo musaija alemera hansonga kanda kwesiga ruhanga no mutima gwe gwona putting God at the center of everything kuteka ruhanga habuli hagati ya buli kintu niwo go Moses Exodus sobora kurage ibarere ayo musaija ata serious muno alemera hansonga kanda yesiga ruhanga chikumi hakini kanda yikiriza muri ruhanga. I believe that with God all things are possible. Enyikiriza yange gamba na ruhanga byona bikora kibekusoboka hakibe nikisana kita kikusoboka nyonyi no kwikiriza kugamba buse kikusobora kulema nikyo nyinye nagira meira ro kampura ndi Mukoloping. That is my faith. Okakura ndi Mukoloping ogenda Mukoloping okakura nasho ino buzina bwinga ya mutito muno iyo mukanisa butito muno. I believe that with God all things are possible. If they did it I can do it. Yes, I can do it. So nyina okuikiriza okugamba busaye kitasoboka oburabo ino oriyo ine kyokora
oyino mulimo gokora oyino buherezo bwokora ikiriza ruhanga ngo biyona bikusoboka bose kitasoboka twine ebintu ebitukura nabyo emize twine emize itukura nayo muze kyogwogira ogomba yeti omuze guno gukandemeramu Julius ato bankugambe nta emize nkaki hari abandi abanene engaro hari abandi bazinira mbyogero muze kigwogire kizo dasingira muze guti emize kanyina nyingi tugambe baite nungi emize nungi ya omuze gwango gunkwe ijuka baita I think biro bino gukahwamu baitu nyagonzaga muno kunena akara yes ninsano okuchwe nono na maino yes kunene basajja bayi muze aboko maybe nkakura ndishayi omanyire kukura kwange nkakura ndishayi ekintu kyokutina abantu kikakurugamu kikandugamu ndi mu secondary yes onyetanike scripture union kyarugamu yes senior 2 kikarugiramu kim now gonze onkaba mu crusade Kasese I was preaching to over 2000 people ate munyamaze kutebeza crusade bantu nka 12 hakisai ali nyo mutebezo mukuru kuruga muhoima kuruga hoima kuno abalisa bali bambugise banyikaraga banyetoroire nakatambara ko kwesimuro rutuyo bakakuhagabuwa bayibuli ni bagikuhimbira nesimu yawo ni bagikukwatira hati nya yetekeza ninyowe kizoda so waroli wa amani muno ayara lishayibuli yes no tunura abantu amaiso ni gakanga kyonka bakurokoka bali mu 223 plus niwo kubatuza no nyagamba no Exodus tali ni woga yara lishayi ona kahinduka so nkwikiriza ruhango muzogo ukagenda botandikiro bwa pastor music eno rasigara no genda nayo maiso ebintu rabikwasaga nyote of course nikyo ndi mukoloping singa ntakugenzera na music mu maiso nyakobe ntakutekaniza shwene okwendeze kora no muziniki woko goma no gankwendezo muzini kananka muzini gomba wokora ho nawe manyire gospel is sensitive muno baitu bugembono nkoze ho gana wekizini mulingo hatindi pastor Exodus nkakwataka na pastor bugembe tukatukiye kizini nkumanya ati musical and sing covering abakanko bani manyaki kutaha hona ati ogo musaija tukozerege kizini kikumpikya hara ombizi nabyawo byone biwazinire nebitutatunze nebitatunze tamanyite kizina kiyosinga kugonza noga kizina kino kigonza nanyo omanyire harubo nyumirwe bizina bingi na muno munebyo zinire ebizina byange bikiro bwingi mbigonza because no kubiturukya omanyire ateno nanyo mpunira ningamba ekizina kino kitandikire abo kuba harubu ngena mu studio ntaina no rupapuro na mbere mpandiki nikijabu ija no zine kizina nikituruka no ikaga no kihuririza no huni hati nkakansenjure ekwasira habomezi babantu bangi it's a life story okinyumiza omuntu nakihuriza nagaruka amamani nyauraga notandika ninyowe Moses Ekizodasi o Ibrahim obaramire nsenejo stressed zinte hati ezo lyrics nizigumiyaga ijabu ija haba belief yawo inyikirize kurumu nogamba no nsiga mu irungu ningesa akayasti kantera hamwandara mfuna amaizi egonya niyekira yobukambwe baito bwendora esigara neseka kwa lyrics ezo zikuruga it is who you are egonya kira yobukambwe obwe kurora negwa munse sonka nayo kimanyire kukagira go kuiruka probabilities are nsabu tairuka nsa kuiruka kikusigiye gonye yiziremeta haro munywani wangira pakazi kunwagamba waite injoke zifiri donke yo mire tagisemberera atoka injokizo musaija akabana atebeze njige nyuma yagamba obuge mu buri Ukraine na Russia butatutinisa ebibomuka bitere baitu we Yesu wa mani mutatina kintu kyo banaga kachupa akairuke chikumbi chonka gambire bibomu chakuiruka mutakuiruka so egonye nutimanyire maybe ekusa kwija in which style but nyino kuikiriza ngo tinsobora gumyagalibwa I cannot just die I cannot tumalize ntekaniza tuhereze jambo bya bikusembayo abarozi bakitara TV embozi ndaira
obolingara kiro ki Ndikugara. ako in fact nkangire hagati baitu nkurole mpinduka yamani mu bwomezi bwange from glory to glory obulisa bunu mputandikire am pastoring a church baitu mukama nteire hembabazi people are coming from all corners tuli hakisahe boma hano enyuma ya Bunyoro Sports Club otunulire main gate ya boma tukyali mu tenti baitu kuikiriza ruhango mwaka guno gutaka hoireho tugenda kufuna itaka kandi erikoto hikanka musanju mu Oiro City hagati so kubagara mamani abaruzi ba Kitara TV okugonza ekyokukora n'omutima gwawe gwona love what you do kusima Julius habo kulemeraho no kulibasa Orunyoro na Kitara TV okuba nemanyo hatensi yona emikuteno mukama ko mugisa kikazeho kandi tugonze byaitu let's love what we are doing niwe kinte kyomunyora kukora akakiri ndarayo ensa kuja abo kwa shows zinge zinsagika no bobota mpaire send I can come we support our own tusagike ekyaitu so abarozi ba Kitara TV mweyongere kulemeraho obuhangwa bwaitu obuhangwa bwa Bunyoro kuli leadinga it is leading being on top so omuntu wena akugarukiriza omuntu akumara mamani niwo munyanzigwa wawe nambegi nambemu akugambakoragana tokikora ogo muntu omwehale nyenda koragana nabantu abagamba yes we can gara mamani mugenzi wawe obaraba ine kyokozere musagike yemera hamu nawe nibo businguzi bwaitu kama baho mugisa kubagonza muno kwendo mpereze kizina mbalinzire kya sabiti Easter Sunday mbalinzire tukuchingura gate sai 10 sai mukaga gwa musana osendekerezi bobo umusendekerezi bo live band kuruga Kongo Pastor Robert Prince aroho Immaculate nyina ho muzini rurangano kuruga masindi bamwita Rebecca aruga masindi Kitara diocese muzine murungi muno wa gospel akuija akurara muhoima muno Easter Saturday aija ko Easter Sunday tuja kuba nawe nyina local chief nyina Isaac Effects ali Kampala oko baita akora music nungi muno bazini baingi muno tuino muzano omukoro gwa rakai mukahuri bibayirira kai kuri abantu nakinaki tukwenda kore yo mukoro muntu yeyanjure mubali babantu ore experience ekyo kijja kubakita omuntu akweranga mubali babantu obo mugoro mukazi na wasikirehoga ya testingaho kyonkono musajja murokole omukoro gwarakai tubeyo tunyumirwe abantu 10 abakubanza kutahamu kuruga saa mukago butukingura kwika saa musanje bona bakutunga ice cream yabusi ati bakukere tukere muleta abana tukatenga ka bonus saa mukaga muleta abana 10 mutwaro gumugonka kutaha abakuru mutwaro aishita konze na familia yao abatonku 5 VIP mitwaro 2 obo kwende meza yabantu 5 mitwaro 2 genda kunyomero Exodus tata tukumalize ntekaniza nkwendo mpereze ekizina kisake ekitaliki yawe kyonka nikyo kitu kingire ntekanize ekizina ekitaliki yange nikyo kitu kingire ntekanize hawampa challenge ya man tueleze kizina kimu kyonka kikinge ntekanize ekizina kino nyine bizina bigiye binyakogoneza bikinge ntekanize ebinyumira baitu katukingise he kya Bugembe Katonda yabadde mweneso tusigale hano Bunyoro tusigale hano Bunyoro tukingise ho kizina kino kiraba na video kya hano Bunyoro ebizina biri bingi ibizina bingi muno ekizina ekinkora muno kikazinwa Immaculate baketa ba mama tibaina musange kya Immaculate yes sister Immaculate akanzinira akazina karungi ba mama timuina musange abakini tubaturugunye ba mama baije no mukyasa ba mama baije mu show Easter Sunday ba mama bo mukatare ba mama ba maduka ba mama bali mu maka abanyoro babalete mu show gusa yo kuhemura
muleta abana asana kuleta muzaire wawe mukaikuru kuleta mama kuleta grand nyoko nkuru mulete akwikara na seka nagaruka mbuto ate mbigenda kumwesitaza hata bigenda kumwesitaza aba MC baitu barungi performance zona ziri bata abantu bagamba obwire obwire shows zange ndindo obwire abantu bakimanyira I keep time Sam kaga gwenye no butukinguraho musanju munana tubatutanikire kuzina so with time ekyo mukindekere kandi obwire bugenda kuba burungi abantu bagenda kunyumirwa. It's going to be the show eyorijuka njura tejja kutonya ekyo utakibaza yes so kubatangira na Grace Wins Church Grace Wins Church etangira bagenyi kandi tukukiriza ruhanga ko ebikora abantu basumuruirwe abantu bakizire abantu batungire byamahano byabo mukama baho mugisa Julius webale kumbungu webale nayo kwikiriza webala moti mulisa kumpa wire mulisa mugenzi wange mweno waitu bado maita kimanyiri ndi mulisa nzarwa bali abazira abaligira abafunje mpaka moti omurozi wa Kitara TV mbaire no mulisa mweno waitu mulisa Moses Mwesigwa Kizodas mwantekaniza Orubazo kandi nanyo kwenda kuba ningikinga kyonka kwenda kwijukizaho Bunyoro Kitara Convention eyo mwaka guno 2022 niye bandirize kimu Bunyoro Kitara Convention abanyura abembaganiza bajya kuba ni ba meetinga mu Washington DC mu America ebiro kwezi kibanza mpeka ebiro kwezi binna hotel bakweta Marriott Bethesda Hotel omnyuro ona nambiro kali ali mu Asia abanyuro bangi bali mu Baharabu oko abanyuro bangi bali mu America ho henyini ali mbabali mu Canada bali mu Bungereza bairaba. Let's go and be part of this Bunyoro Kitara Convention ebiro kwezi kibanza mpaka ebiro kwezi bina okwezi okwo musanju omwaka guno kabali suppose kuba omwaka gulo gogoire batukanda ba covid abantu batakiaru batenyo sitakuruba tatu agamba leka tujipushinga omwaka guno 2022 tujja kuba tu celebrating a trade and celebrating a culture yitu nkabanyoro celebrating na tourism mu Bunyoro Kitara Convention egi omwaka guno ebo kwano indebi kusinga ho so kugenda kibanja kyaitu www.bunyoro-kitara.org okenge bikusinga boko noenda ku bookinga hotel na mujja kurana na family yanyu muleta abana banyu bamanye culture yabo yabanyoro mu Bunyoro Kitara Convention tijja kuingura hano kyonka leke kizina kino ngeri mweno waitu Mose Kizodas akitusabire ekiyaba mama kuruga ma Immaculate kikunyumire okigonze mobai mwebale muno Bagonze kitinisa bamama tibaira musango habwake mu batulugunya bagonze kitinisa bamama babona bakuzo omuntu kwikobwa kura omutima gwa mama tigwisanwa mama wembaganiza bagamba bagana ibebita bikona gara baitu tibyatika tinyangira babiri batabuka baitu baikara nibesotinga oli bwihakata kubihize tubihirwa tubitwara izota sibe ntondo bwakubihize muwulirizo mukumisirize bamama 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 Kitara TV, Kwegesa, Kumanyisa.